I Joto no Tripura sari kaham. Tabuk almost like 2:30. Norok Joto na siwo. Tini YTF by kaisa Joto Gumuti district go shutdown yakaba. Joto Gumuti district ni entire offices mano Tala Rwkha. Tamni boy Tala Rwkha Norok Joto na mani issues hai mano. But kemana baru community confused ngai tong tini simda paisi nai khana kata kriket nai. Ang sanai sini Joto lukurong no, sini takuk bukuk song no. Je ani Facebook live NaiywiTongnairok. Tumuno government of Tripura, abno tiye serious ya, yakaba abno lightly issue now Hwngkhe kai. Seng tini nasing tongnai, tini nasing tongmani Bising go government of Tripura tam kai ya. Seng abu nasing mani pore press conference ni Bising di share nai. Ajora wotai Gumuti district ni DM simi office talangar. Entire Joto Tripura Joto district tongmani ngai mano. And Tala simi ya road blockade ngai mano. Jaga-jaga wo. So abu nang poinai don't be panic. Kuno utawa di cinta kain nang ya. Sini protest it will go on. Tamni bagai cungtina protest kain nang ka. Bui baksa Lamsogo asal cikon sa issue ni bagai jatini DM office Tala nang kana ba asal cikon sa issue ni bagai jatini Sara Tripura wo official song no Tala nang kana ni kubi ko Lamsogo. Point is not that. Point nangka tam ni bagai mo hai sadharan to DM sini bubagrano sak nang ya nanai nang tai sini titi di sini honorable CM sini charifang adong ni okra bini upore tam ni bagai bo amake insult khayai misbehavior khaya na main issue aba haisi and main issue abono je public servant Khwnaya amai DM rok future sengnang ya sini entire society wo future sengnang ya amai DM no sini je kuno onyo district go future amai DM nang ya jeta highly attitude kana no haisi amai DM no seng naslero sini bagai sini society wo amai kuno seng dorkar nang ya haisi amuno seng kaisa message pass khaina ni muchungo but tini ang sanai naimani kahaise why always Salbrumno o je jonojati murcha BJP ni Khwnaya thaisa kok botang kono bagai saimia Tripura bagai whether it is about Roman script, whether it is about land rights, whether it is about Tripura Accord bebang cup tinang muitu mano sini party ni President Suraj busy kumar rangkol saman nang muitu mano haise Jeffru sini airport ni mung Rabindranath Tagore Snampuru sini Joto Bidhan Sabha ni CPIM ni MLA rok je sini MLA rok Joto no bukuko tikuplung bukuko chain rizak same thing tini bahai no BJP wo tongai dofani kok saimani Hwngkhe saisung sak bekti ko se hamnani bagai amai party khaiga tamung dofani logirani bagai dofani kok sanani bagai sing a sujug a sep a party skri Hwngkhe angke sanai nang ba sak hamnani bagai bis nang party khaible sak ajinani bagai sak tongthok tongnani bagai not a single BJP jonojati ni ek jona fana tini o DM niti jesi ni buma grangi tongmani abo sungti Nukya haisi Tripura wo tang ba ke Tripura sara amno belake wanao asike politics na torjama ba nijini dofana sung sinili haisi that is the reason abono sung buni dofa ba sung tungjagai tongmani buni dofa ba sung kasirab jagai tongmani buni dofa ba sung siklak jak tongmani obos reason haisi amumanya
I am very much proud. Tinang saksak belai ke kung chugu haise. YTF ni platform bubak ni under leadership samung khaya ni manmani. Omo tini belai ke kepal kaham se mahano haise dofa ni bagai isa sekala samung khai manmani. Judino o jaga bo dofa bai kuno kok seme ke tongya haise mai party obo. But reason nini dofa wana nung torso yang kang kai. BJP CPM Congress khai tamla na. ठीक है जितेंद्र चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बो कॉक सका कांग्रेस नी कॉक सका बट व्हाई नॉट ए सिंगल बीजेपी जनजाति मोर्चा हमने ती कैसे बन करे लाचिया दा किसे बनो साक बीजेपी मोर्चा जनजाति मोर्चा ने सही इसे बनो दल लाची तो फने पे कौन फने एक सिंगल कौन कंट्रीब्यूशन दी में या जेफ्रू बंगनी चीफ मिनिस्टर मानिक शाह साकचिमना वाव गाबो सोंलासिनाय जेफ्रू कुनमान साया आबो ते कुन खेमिया तंगै माया हाय जांगलाम हाय जागाव सुजा को क्लियरली जेजा दफानि कक सेमानिया दफानि बै कुन कंट्रीब्यूशन नि मेंके आम हाय पार्टी लाठिरि का फदि हायसि दिन नरक जनजाति मोर्चाङै बीजेपी व तंगै तो तिफाना नर बीजेपी ने प्रेशर खायांके अब विंडो फन रिलीज सुननो प्रेशर खाया का इट मे गॉट इफेक्टेड दिन हाके ना आरो तंगै सिकल जगै तंग हायसे कोनो लाभ करे हायसे नु खबले 25 ता बছর सीपीआईएम ने आमालो सीपीएम रक त्रिपुरा तो फन थंगै 25 ता बছর राजू तो खायगा हायसे वी आर ताबु सुंताव मगल कानाया खुनजो नाथंगिया যথেষ্ট শিব যথেষ্ট নগো হাইছে সিনি দফাও তামুঙै দं এন জরা তংसिनामनो ঠিক खायमानि आं गांकाय नि दफा एमन जे तलाक लगै थाङाना आफुर नों खासिपानो नि दफा ताइ कुचु कागलाक आम हाय जरा फायनाय हायसे होम मिनिस्टर अमित शाह साका बांग्लादेश रंनो बांग्लादेशी ते रोहिंग्या रंनो 30 दिन बिसिं जतो इंडिया नि डिटेन खाइ डिपोर्ट खायनानै बागै हर बस कक सका अ जबाबो सों फुनुंनाय हायसे अ जबाब पाइगिना अ जबाबो सों YTF फुनुंनाय नर नुंनाय हायसे YTF TWF त्रिपुरा मथा अ जबाबो सों खायनाय अnya जा खायगला पाराम जायो बै खनाया बुनुया जा खायगला मेन कैपिटल आगरतला खाय फुनुंनाय सों नर नुंनाय हायसे आगरतलानि मेन कैपिटल न बांग्लादेशी go back नै संसिरि खगाना दिनि बक्सा आनो लाई भिडियो नमान परे जनजाति मोर्चानि गोबां लिडारशिप नरक सालायपन नरक एलाउड खायजे गे हायसे बीजेपी खायबो दफानि सामुं खायने खायमानो हायपनो साकसाक हामनानि बागै साकसाक एमएलए बुथ बासना बागै साकसाक एमडीसी बासना बागै टिकेट सिने हामलै दं कोन लाभ करे हायसे I baksa bala salayo bus kang ni ADC song bari hangkai BJP jote ADC capture khene hnai Tripura jotesto shiwo sabono bud khangkai sabono Tripura bai koksa jotesto shika jesukpano rang bai jesukpano ri bai jesukpano tender samurma bai abo tikia abo permanent ya haise nung je kthang tongsak ning दफा न कंट्रीब्यूशन करिकलांगदि आफुर दफा रक न जैसे कुनाफान तोनि न रुतु कारिबन हायसे नुक्या वाइ छापानो रोमान स्क्रिप्ट बार चिनि त्रिपुरा मथनि जतो ऑनरेबल एमएलएस रक विधानसभा कक्षाव किन्तु थाइसे पानो आरो निबो बीजेपी नि सिन त्रिपुरा सेमला काइछाबान कक्षाने करे हायसे सो दिस इज द रीजन तामा पॉलिटिक्स खाइतिर प्रभु बुइनि दफाव थांनाय दि हायसे बुइनि दफानि बररक त्रिपुरानो बादे कारै एन्टायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थांगै बाके पॉलिटिक्स खायना दि बरक सकां जानि दफा जानि इंकोनि बागै जानि जातनि बागै जानि दफानि बागै बरक कक्सै बरक कुचु काव हायसे आम डेभलप बंगो गा आसक बसुन ताबुक सियां कांकाय साकसा खरसा बाक्सा एमएलए एंगै रां पुजी आजि वै बिल्डिंग न कटो गारि काहाम हा
am te sim so wan so tong le CPM ne to chana ne kong nokri khaise Tripura sana Joto ne sai kapal ni birman sikag ya khanya ke CPM am no guarantee ne tini o generation point to Tripura saro BJP o tong te gari khungsa mane gurina ne bai rizak tong kha asuk bai ne tong thoi tong no bai ngai aboni ni sara jibon maya haise party kono party permanent krai bebong no temporary haise borong moni shubo kebo immortal krai kebo mortal krai joto na immortal so abon bai nang jotisto shiwo jotisto saimano haise and Chini borok tumono mohai kemang tonghangang ke in future last to tini je o mane status sung Tripura sara man to mane obon seven type of status man lak azora phaine hisi abon nor Nuknai don't think abon lak sure nai abo abon mane bubagra sung nayo dofani bai thansa ke eglogi fight khayani when we fight together we can achieve something sung jefru thansa ka chop ngonai sung mungsa mana haisi kintu sung mania sung joba khaya thansa ke aro bali sali ni kaglai hangke kuno mana ni tasudi sung tinno go sini da pawa Tripura Haste bo Tripura motha YTF TW bade ke bo onyo organization abunti fight khaya just for political mileage ni bagai isa misa kok sai phone wasan kintu bukha bai kem khaimia dini sung nukha amang thajing masau sini bisikumas rangkhoni sani kokro sung masau boro ni contribution dofani bai asa khamjang mane bagai boro sini sung success khaimane sung koikta sini issue koikta sini points sung nugo haise amuna kari national party khaye tamo sung tumi man ka Tripura Haste Tripura sara bagai zero contribution ngi tino ma ke fight khai tong ma zoro bo logiri man yang kai Norok am hai BJP jonjati muchafan han tongdi don't think that nang mana nang haise MLA ngana MDC ngana do fani bai ko kun kok seme hang kai bolo last bata sai tongoi bata simisa sawe a bata be ok pungoi manglana srai mung chai si ma thyen yang haise do you think srai mung nanglak di ba Tripura salong ne Tripura salong thoki woi Tripura salong no suklagai nang tini MLA MDC panang kha nang wansu srai mung nanglak dah na to fani srai mung nangana haise thani sungla tini khorsa jese pan moha BJP ni जनजाति नि महा लीडर कोतर दाम बिनी आगरतला थाने बेगुलबा थाने नारो नोंनि चेहरा नुखान न बुसानाय नों Tripura आरो न सोंला नों CPM दाखाय BJP दाखाय कांग्रेस दाखाय न सोंला खायसे नों किन्तु वानस नों Tripura बुबाग्रा आ डाइरेक्शन बाय सोंनो लीड खायो आमै तिनि जथेष्ट Sara Tripura bo boba grano logir woi thamsani maro logir woi jotesto YTF fight khetong I really appreciate ang belai ke boro maro haise sini YTF ni siklaro no TW ni sini buma bodolong no Tripura mota ni sini parents body ro no sini senior leaders ro no bong ni under bong ni platform sung samung khanya be belai khasrang haise why tamni bai khasrang dofani bagai mungsa sa khaida mano so all these things are my chicken issues on the ye ekta fano na romance script ni kok sajago na development ni kok sajago kichu kri haise TTADC bo ancholik party ni obdan tini je BJP ni Congress ni CPM ni MDC budbasan lupeng Tongairok nang ang sana ni musung haise National Party khai obdan tam tubkha 6th Schedule Autonomous District Council TUJS ni आंदोलन bai sung 6th Schedule tu ancholik party ni bising te
Tini hanga ADC bud phagang hanga kai bud ba choi MD choi ba ta chana ka srang layo nin BJP ne bar nara apur to no sabule national party ro apur sabule Ashok botto chai song he bar ro rokto dibo ADC dibo na CPM ni ha na to lachi CPM ne jara jara action dising thai ro o asu ko khijanga song ro bui asu ko khijanga simi chu baksa CPM leader ro bumung ba am hai chehra ba am hai tomung ba am hai ai so aban bagai kisa lasina ni bo serung di hai se dofa kono contribution khaime hang kai kono lab kre boro muni sunga ase hai tini jotesto bubagra chesta khaitongo jotesto bubagra fight khaitongo bubagra no sung jotesto logiri thanai thiasa logiri thanai ai se aban no nungnai guarantee tai warranty no bising tin no nungnai hai se tiket da maya abo matter ya কিন্তু দফানি বাগে কন্ট্রিবিউশন সামং খাইনানি বাগে আইনো নন লুকরো সিনে হেসি নিনি সামং বাই নিনি বিহেভিয়ার বাই নন বুইহানি সিনে থাঙ্গো ওয়েদার নঙারন কোয়ালিটি হেসি তিনি যে কোনো জায়গাবো যে কোনো আন্দোলন খাইদি YTF TWF ত্রিপুরা মাথা তেকুন করে জিরো কবর রোমান্স করে YTF TWF ত্রিপুরা মাথা এখন যে কোনো আন্দোলন খাইদি বেবানো YTF TWF ত্রিপুরা মাথা daik tole chini simnang tong sino bobak ran simna daik tong tong si je omon bai choba khaine ne dor ne kono se kri khara kono contribution kri kha political party sime hamjak la ye BJP khaipo CPM khaipo ha amte siming tong lai ola jora lai thangai riga khaitam la manai kichu la mani aise sabam bai ang koina ni muchungo pening na ni kono kokre kuno wana nangya sini coba sung mathagya ko aise indefinite period ne bai afano sung tini sa government of Tripura ni official jang hoje sung nasing tongnai nasing man bising tei tomono amo sini to bagai sini kuno solution de bang kai sung Joto district go Tala Rwkha afano nangha block road block epan khane aise aran this is too much sung belai buithung tok jakai aise sung bo thangjana akai khetabo even kwbangma not from Tripura community wangwi boson boro bhai sungna sau Hwngkhe sau sung nong no support khayo nong ni je demand nong ni je naharmung nong ni greater Tripura land naharmung sungbo accept khayo sungbo hamjago nong ni demand no kwbangma wangwi boro hamjai tong haise kintu sini Tripura sarok se bujiya ambai haingo haise kubi kok sanan thang kai abo kubi haise gobangma chini mondol president ne tam komo tong uneducated people kono sense kre bong ni lokho bong ni uddeshya na kaisa narmung budba ni bas te kun semia bor dofa tamui tong dofa bor krui tong bor kichu semia mane duri rui digira ya mungsak atulan o chori tong so awang banyo my dear people not to get any confused kun confusion ko kre no ni chinto tong de ta fa salsa success na hese a poito sawi bekhao metha tong de hese salsa sung success na sung thancha ko tong kan kai yenju sin thancha ko mo buisu bane chesta khainai abusu sungna komjuri khaine nai ne hese amai kalai tong hang ke sin bai kuno profit ngla je kuno man ta shota sin greater Tripura lang Tripura se ko dong Tripura mo ta khaine no chimna benefit na ba sara Tripura ni Tripura sara benefit nai abu bogra na har mo haise so ase kok sawai nong nang kok khasana mo sungo buskang ni choba angkang angke buskang sung choba khaipinai no ready tong ne hese funugir nai bobagra ni warrior sok boma hese asuk light dikata wan sok tang government of Tripura sungno solution today haya gangkai ulo omoni daikto government of Tripura nai YTF TWF Tripura matha angla khaisi aw kisa kam ko khana ntong and even please pass this message to everyone let the people know what the truth is kubutamo nukrok sidang haisi hambai jotono bobak raik lokthang
Tripura YTF ti daulep ai loktan.